Ngasi lay ba Manipuri police may amno di sawi di Imphal da valley da mukta na lay na 90% da Manipur police ki sati lay trouble lam ne basa ay ngasi miyam mamang da thamjarang lising tare tagi hena hujik vacancy lay hai mi su layte khulai su layte gari su layte ching na mi sawi na pai ne ye tam nai na pai ne na hairam ba do ngasi aseng boy na ko yam mang da tar ba ne se police department da lay ba retire to ba hujik hujik lay di ba IPS officer ni hamdam ta hangdio Manipur police cyber institution je thugai dei singa sai Manipur kai dei habi dugi achok bo kaino ne India ki constitution ni makada police leita na lepak ngai nga ko yaw nati CRPF na army na law and order maintain to go da nati moi di assist to bala ko Manipur gi iramdam Himalay pak sigi sahi lising sa kya suraba wari gi khongchat amukta thengna gi driba pibam myam na hainai 1819 gi dagi haura aga 1820s start lotion giba jahi teret kuntak pa yam sathi bani hainai 1891 gi lan sathi hainai adubo ngasi gi fibam simak Manipur bu machet thugai bagi fibam da leiba sidi ai gi khanjaba wakhalon da di amukta thokidri aina khangjaba da su mayam yam na toina hainai mi gi tang ahum lising ani ga kulum doi da thokiba haiba madugi numit nungdang wairam da mayam na ningbung urakhiba Facebook to urakhiba torbung da tokna reiba mawong Kengaba matung Imphal da thoklakpa madudagi tawgibagi fibam suai hairibatuga ngasi mak aina wa ngangiba matam sida leiriba Manipur gi fibam ani se changdamnaba matamda 23 gi megi tang ahum dudi mingchen do mai khara chalakpani ngasi di ugi frame duna phadana ga leiraga machet tar ba lepak ne habisi khoi iricha puna maktai singjahaningi Manipur kai re habisi madi mayam kawigan mamingi oina Mingsian da paraga thambagum leibagi wani machet toiraba leipak ni haibase aikoina sana khonna tawring nei matam sida su koi kausaning de kai re habisi na bot lep thing gi mamang da mayol haida mo ye khongchet am sakpadugi atheng ba nungdang yam thenge moirang da ina wangang khiba adagi hairang goi thong am da su wangang khiba matam da su aina haijaram bani Manipur se mingsian na kai bagum tawrakle sa du ngasi di taseng na kai re furup ama bu natraga leipa amaga thugai ba bese makhan ahum thona level om da thugai aham da physical mi ga chamanai Ni mabu makurai tudi aga kulal laga yang len charu tudi aga poro laptop pangam daga hek kullaga thambase physical destruction adu maina ngasi Manipur da machet kai re singa si sahi lising lera aba koi gi Manipur gi history akoi gi puari da kangla tun bilam ngamdre adu chat pangamdre se ai koi ngasi history da ningseng iba pongna barja basigi wari tiken da titki wari irabot ki wari gambhir singi wari makhoi gi mamit da ukhida bada natana makhoi gi manglan da mangam da Manipur do ngasi gi hingi bai koi gi hakta ta thengna basi thengari bani hai basi mayam kawi gano physically thugai rabne ko haijin na banati chappa kana ngam ponte lai myam Manipur gi police ta maitai na traga kain woman hujik lam lan ba ngam baktra ban sang ya ponte so physically thugai rabne Manipur masigi fibam je thugai basi kadai da khangge dai ni kui da na khangjar pam su myam ngasi thamjaram ge laipa amoi na hingge hai tar di law and order se maintain to gada bani chana pathap chatla kanda lai gada bani Jana pathap leiraba matam da ni khoi mi oibo natraga bi gunda to na changning mam da imung da haning man hat ngam bang ngam chana ba legi dori mase larik ta makang ni state of nature kaurome madu leitana ba na contractor kan da state ai sema khini leiba ai bese da ki thola khimne se noi khangna ri ne lai gai su tam bi ngam ta ne aduna leipa ama bo law and order magi order ma maintain ta na ba da magi physical force is na ba ngam ba shakti leiba institution na malai India ki constitution gi matung ina ma do police ka ngasi leiba Manipur gi police ma yam di sawi di Imphal da valley da mukta na lei na 90% da Manipur police ki sati lay trouble lam ne basa ay ngasi miyam mamang da thamjarang lising tare tagi hena hujik vacancy lay hai mi su layte khulai su layte gari su layte police sing sai da sumai ni MP ora kan da sum chat pa kan da kai do ga makhoi na pharu ba gari van gumba gari gumba da sum lai na noi police department ki gari layte price yang thina so ba phibam ching da hujik Central Security Forces yaudana Manipur ko state sigi magi lengak lonje chalai bangam draba state na dula kai rabani matama da harau laga airport ta singna mi sa ina pai ni ye tam nai na pai na hairam ba do ngasi aseng goi na ko yam mang da tar bane se police department ta labor retire to ba huji lady ba IPS officer ni hamdam ta hangdio loi haira kane was Manipur police cyber institution je thugai dei singa sai Manipur kai dei habi dugi achok bo kai no India ki constitution ni makada police leitana lepak leina ko yaw CRPF na army na law and order maintain to gada banati moi di assist to bala kana gum khulai bai group amagi e ko ba mafam da mi chama ma yankai ma leiba cham yankai khara chatlaga na hai ri khulai pai du gi chani yankai mung leiba mani du ani du ge karakta Manipur police ki mi tara ngatra thuk leiba kangu amagi station le ga kara maina leiba nga ino se mayam tang gyo
Manipur hai ba idea se thugai gro ni na Manipur police ai se legitimacy leitre ching aduna leipa ama kaire hai se ngasai ge physical level da kaire si ge aham khudam si ni subada kunai mo thugai ge di karmai thugai ge ni hare ga di ma ge senmit lon thugai ba colonial matam da su loilam lenga ta su ni thugai ris looting tawra pura pretend program da tap taina lai na tahalaga leiba se kunai mo thugai ba gi semilon thugai ba se amaru ba thaba amane ngasi akoina Manipur na ngasi hingi ba koina se season nari ba keri ba lei ba mayam se tolo katang pi ba da nit laura ga tatna lei ba akoi economic condition ne akoi gi semilon gi fibam ne mayam ju ubirang ni dukan lolam ba kya thingjang gram ni chai ani umsida isa ge senda nambi loi kakat gram ni Manipur gi state ki exec da lei ba hoji ki financial problem se akoi u da ba yuani loi da ba ni ina kara khunba gari thoba khara na uja ba gi wani basic ma gi economy si fadana thugai ra ba ne ba Manipur ju chahi kun try na sang ni ka ba special package la ma bu non ja la ga le di makhurai thu di aga kulan badana ta ma gi cha ba thap da shu ba no ma da chu tingak pa ma gi semen da tingak pai ba sa masina ani shu ba fibam de ba so Manipur is destroyed at the level of economy any economist retired IS officer finance pai bi no ma ma ta Manipur gi hoje ki state of economy ka mai le gen India hai ba le pak si da unemployment le ba da thaba phang da ba le ba da top manga da yaw re state ni hana da gi pot khwai da gi tang ba da number 1 chali ba state ni adu marka muk semilon je loi thugai ra thamai sa sina ani shuba Manipur gi thugai ba gi chaw khudam ma kunai mai la gi hai ta di ma gi nat hai ba mai ni culture hai ba ana koi gi mi wai ba kunai moi na hingba matam da ai koi gi chana patha hai ba mai ba nat hai ba ahal lamanda kamai na ngang ni nupi ngang da kamai na chat kani lam chat sajan mama da kamai ngang ni matai ma da kari ngang ni manau da kai ngang ni hai ba gi taksi khasi chana pasap yaw dra ba adu ba kunai ma ne se akoi na kausan na da na le ra ga di khangge maroi na koi mai tai kunai da di masigi culture na se thugai ram ni hoje ka hai ru ba ga Nayum da laura, Taza laura, Sida lau cham tu lau, Pugai ura, Hatu ura, Nayum kai dono loi kangi, airport ki pick up taura, Singa thani uzik. Oza guru ma da kari ngang ni gai bagi khangak traba. Honorable ne na migi elected member lady se, miyam gi mihut chilaga lagi da wangang sangang rurak da natana, imung manung gi khana ba ina sumang ni officer sinda, inkol khana ba da natana, mati manau gi level lagi ni khangna hauna loncha khangna da bagi kudam se Manipur da yamna thina chawna lei rabani. Sinda inat haija bagi wani hauna lonchat khangda ba gunda to bagi culture na chahi ahum oksida laksal laga ne wari watai saba yarta bai se communication breakdown to bai se any social science at dang biu wari yatai sana ba thaksi kasi magi code of conduct kai rak community mana kaidong mum da pullaga lei basung ngam sa nga gi type ta le rak adu phibam na angam ngam chana hoji tawrak ni bona sala kanda henda lakini na police already so leiram ni na me gi tang ahum lising ani ga kulum doi gi hogi ba phibam du da leiram ba du di chupna gi mingsen mami chatpa kakani hujikti pura kai ga leira bane ba hujik se lita anda ga tawrai se handa violence iran se sande no se thol laga furup ani kuki ma sung mai te na la khoi na long mai sung ta pallama khare sing da tang ga yena ba loi ram ni na ching da su ji yena ba yana na ba yana sing ani ma tong khana da hujik lila cha horai ne ai gi chindung di engineering de mayam na di hai mai bi change na ina ibasi Manipur bu ahum thukna thugai na bagi policy sin ba haure ba sa any retired IS officer na tala akhang go ju sik leiba min jang go ba government min dagi makok ta thugai na ba sil lai bagi plot che tapna ya pa ju si akhoi mang do si ta le ra ba ni imong manung dagi hobiu lekai dagi hobiu angang sing da wangang sangang tambiu chana pathap tambiu imong dagi hana chen to biu natraga di hujik ti gunda gi ra sa da chatlaga thugai ura hatu ura nayum da kai du leiga se hujik recording lei akhoi da su adu gi duna tawra khitang lai ga sida lao changtho u lao sengdo u lao na opinion difference handle to bang amakta ba khetna ba molai se kamai na wari sanaga santai na ga punjan ga de hai bangam de da angam cha bagi gunda to wi culture se me gi tang hum lising ani ga kulum doi de ki sanga gra gnu sina adu gi laina se khitang te tha ba man bagi wani adu gi culture lai di mafam matam lai ga tholo kini laina aduna masigi mayok ta laina na ba koina imung manung da gi hana tambiu angang sing sida baba da kari ngangani mama da kari ngangani ine da kari gram ba chakani yumthang na bagi kaka da kari haigani hai ba sa ngasi gi tinbiri ba imale pa punung sibiri ba irei cha sing na imung da gi tambiu oza school yaur ga di masa nam na masi tambi mamba changi na traga di Manipur se sanga gi lamdong na leire masigi chana pathap yaur ta da gi ne khoi kai ba da strength le rakis mamang gi physical yeng na ba na thugai gi na torai ba semilen thugai ru mayam se mayok na ga di khwai da gi maru oi ba di Sana patha hauna lonchat taksi khasi isagi inat culture amagi madu leirak puta basa masi kwaidi gi sunba poda mani mai chungbai basa leipa ki lenga matamda harau kumai taudana chakcha haijang na aigi imung da sumaina mateng pang ei laina yeng bada paisa pire yaina chala ba leipa koira budi akhoi gi Manipur sipu tararak leibang amba India government pai di kangbu yamna lei oktabi leiba dongna khoi bu leiba dongna urakani thugai ra go chu ba chek mong laudana chei mamang da tara leirabani aduna miyamna lenga ki thabak torokpa mikhal gumba lakpa matam da su club tagi hodana maira pai bi da go nakhoi sumna haibagi wani isa da gi chungthok pa mathau yamna tai yamna pugning nungsi
kumay haraw tholok ko matamda mantri gi mayumda ML gi mayumda hiang thang gi bol khuram bagi type ta pau namaga pesa loba chat bagi masi ubada ai khoi si bo hingi ga da hai ba se ai gi pung dem toi toi na phau ga wakali naksal ga hujik adon da kauna gi ni mayam handa ki matang sil mai chung ge hai haura ga di ai khoi na mikham si ju handa ti naharon sing na imai bin sing na chumna nam ta thada na bo na si chumna khalo si aduga bole pak mayam da so ai na haijaning ba ma haina ba ma lei English ta a politician thinks for the next election whereas a statesman thinks for the next generation na राजनीति वाला ना मथंगी वोट की खंगनी अदुगा लेपाक की ममाई चुंगे ना थोलक पर लुचिंग बा अमनदी लाख तो बमी होरोल की वाखन खलग थबक तौर कनी हाइबनी अदुना अखोई की वोट लेप मतम दसु मियाम सु मसक खंगी यो करी की मरम की मिखल तेलिन वादु येंगा अखोई पुलप होना मिनाबा अदुना स्पोर्ट्स के सुमाइना अमत तोइना पुलिंग की मतम ससु आई ngasa हाइजे की लेपाक की ओरिबा फिबम अखोई ना तोबम थोप इथौदांग लहौ दगदी मणिपुरी आई ngasa हाइगे हाइजे की बदुनी चही लिसिंग वाला बा खोगी पुआरी द ngasi की फिबम से मसे यामना लाइरोय हिंदी ददी हाय आई हिंदी द हाइबम लई मणिपुर से क्या वार गदे गेदो हुजिस चुमथोक यामना वार गदो फिबम ने खोई लई अदो हिंदी द हाइना बम लई इंग्लिश सु लई मेते रोन दसु हंदोक तुम याबो वानी हिंदी द हायरगा हिंदी द हाइबम लई मणिपुर से क्या वार गदे गेदो हुजिस चुमथोक यामना वार गदो फिबम ने खोई लई अदो हिंदी द हाइना बम लई इंग्लिश सु लई मेते रोन दसु हंदोक तुम याबो वानी हिंदी द हायरगा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है इंग्लिश द हायरगा इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट but it is not impossible Maitairon da handogana Manipur wa amuk hangna hingada na honaba amus anu mai kai da chumbai sa ai gi thamoi da ai nu uzaba satra moi na social science nei nerak padana yamna ti na waraga da ba yamna ti na waraga da ba ana bal amagi pibam da leira ba ICU da leira ba uma pibam ni masi gi pibam sa yamna wani hairaga su kanbang amoi da bada oithok oroi haibu du akoi haibam thokte ningsing bigada budi ipu pauna na hairam badu ningsing biu makoi gi maru na di yaure akoi gi maru na di yaudre अदु इसासा तौगदब इथौ पांगतोक्सी मनिंग हल्लगा चेनबदी फत्ती हाइबदुगी अखोइना लैकट पचलिबा पौनाना हाइरम वखनसे अमुक अंगना निंगसंग कांदा वागे वासनु फना वाबो रगसु खोइ खुद थांगलगा मनिंग हल्लगा चेनबम थोक्ते मयाम पुलक होना मिनसी इमालेपा अमुक्ता कन्नबो होनसी माइकै चुमना चटमिनसी ऐसे हाइजरगा मयामदगी टेंशन अब यातन लोजरे थैंक यू